Mwiriwe neza mwese abandi muri aho bitewe n'aho mugiye muherereye hirya no hino ku isi. Turi tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Reka turebere hamwe amakuru yavuzwe mbere yuko twinjira muri weekend ndetse n'ayiriwe avugwa uyu munsi, turagenda tuyavangavanga. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga yuko perezida wa Belarus Alexander Lukashenko tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu yagiriye uruzinduko rw'iminsi 2 muri Korea ya Ruguru. Lukashenko akigera muri Korea ya Ruguru yakiriwe nk'umuntu wishimiwe kandi wubashywe mu birori by'agatangaza. Muri uru ruzinduko abaperezida bombi basinye amasezerano y'ubushuti ndetse no gukorana kw'ibihugu byabo mu bijyanye na diplomasi, ubuhinzi, uburezi ndetse n'ubuzima. Abakuru b'ibihugu byombi bagize n'umwanya wo guhana impano, aho Lukashenko yahaye Kim impano y'imbunda, aho Kim agaragara mu mashusho ari kuyisuzuma, naho mugenzi we abamubwira ati wayifashisha mu gihe haba haje umwanzi. Ubona ko bombi bishimiranye cyane. Kim nawe yahaye impano zitandukanye Lukashenko zirimo igiseke, inkota ndetse n'igiceri cya zahabu, bisobanura imbaraga, umuco wa Korea ya Ruguru mu bya gisirikare ndetse no kubahana hagati y'aba bayobozi ndetse n'ibihugu byombi. Korea ya Ruguru na Belarus ni inshuti twavuga ko ari iza mbere z'Uburusiya, aho mu ntambaro Uburusiya burwanamo na Ukraine ibi bihugu byombi bifasha Uburusiya haba mu buryo bw'abasirikare ndetse n'intwaro, ndetse n'abavuga Uburusiya nabi bimwumva ngo bimworohere. Ibi bihugu kandi bimaze igihe kinini biri mu bihano byashyiriweho n'uburengerazuba bw'isi. Kugeza ubu ubucuruzi hagati y'ibihugu bwari bukiri hasi, ariko abasesenguzi bavuga ko iyi ishobora kuba ari intangiriro yo kuzamura imikoranire hagati yabyo mu rwego rwo gukomeza guhangana n'ibihano byashyiriweho ndetse no gukorana mu bya gisirikare. Naho umutwe w'abahutu wo muri Yemen wo watangaje ko winjiye mu ntambara mu rwego rwo gufasha Iran, aho wahise urasa ku birindiro bya gisirikare biri mu majyepfo ya Israel. Kwinjira kw'abahutu muri iyi ntambara birarushaho gutuma ikara no kuzahara k'ubukungu ku isi, kubera ko bishobora gutuma umuhora wa El Mandeb nawo ukorerwamo ubucuruzi hagati y'Uburayi na Aziya ufungwa, ndetse no kurushaho guhenda kw'ibikomoka kuri peteroli ku isi. Igisirikare cya Iran kiratangaza ko cyarashe ku bubiko bw'uburyo bw'ubwirinzi bwa za drone bwakorewe muri Ukraine bwari mu mujyi wa Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iran ivuga ko iyo operasiyo yari ihuriwemo n'ingabo zabo zirwanira mu kirere zifatanyije n'izirwanira mu mazi. Amakuru akomeza avuga ko aharashwe harimo abanya-Ukraine 21. Mu minsi ishize hari amakuru yavugaga ko Pentagon yiteguraga kwakira drone zakorewe muri Ukraine kugira ngo zihangane na shahidi za Iran. Naho ibihugu byo mu kigobe bikomeje kurambirwa iyi ntambara ibona ko idafite intego n'uburyo izarangiramo, byashowemo na Amerika na Israel. Amakuru avuga ko mu ibanga ibihugu birimo bitekereza ku kuba byasaba Amerika gukura abasirikare mu bihugu byabo. Ikiri kurushaho kurakaza ibi bihugu ni uburyo byaburiye Amerika mbere y'intambara ko nibarasa Iran nayo izihora, ariko Amerika ikabyirengagiza. Bike muri ibi bihugu birimo gukomeza gusaba Amerika gukomeza kurasa Iran, ibindi bikufuza ko byakwagura umubano wabyo n'Ubushinwa. Iran yarashe ku ruganda rutunganya amavuta ruhereye mu gace ka Rifa mu gihugu cya Bahrain. Amashusho agaragaza uru ruganda ruzamukamo umuriro nyuma yo kuraswaho. Uru ruganda rukaba ruri mu nganda zimaze igihe kirekire muri kariya karere, aho kuri ubu rufite ubushobozi bwo gutunganya utugunguru 267 ku munsi tw'amavuta. Naho umuvugizi w'igisirikare cya Iran yitwa Ibrahim Zolfagar yatangaje ko ingabo zabo zarashe ku ngabo za Amerika zirwanira mu mazi ziherereye ku kirwa cya Bobian muri Kuwait, maze zikicamo benshi. Yavuze ko ibitero bizakomeza kugeza igihe ingabo za Amerika zivuye ku butaka bw'ibihugu by'abayisilamu. Iran kandi yanarashe ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere biherereye muri Arabia Saudite, maze hangirika indege ebyiri ndetse n'abasirikare 12 ba Amerika bahita bakomereka, aho 2 muri bo bakomeretse cyane. Indege zangijwe ni zo mu bwoko bwa Kisi 135 zishinzwe kunywesha izindi. Kuva intambara yatangira abasirikare 300 ba Amerika bamaze kuyikomerekeramo. Ngaho rero amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mugire weekend nziza, mukomeze munogerwe n'ibiganiro n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi, ndetse mujye mudusangiza n'ibitekerezo byanyu ku makuru n'ibiganiro tubagezaho. Turabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, tuzongere mu minsi izaza. Bye bye.